Ini kita caranya mau muat sawit, Bos. Sebelum muat kita makan dulu, Bos. Nih lauknya nih, satu kantong. Lawe gor koyo ngene iki, Bos. Kuli yo ngene iki, Bos. Iya enggak apa-apa, Mas. Penting awak sehat. Rezeki tur lancar. Lawe gereh, Bos. Atuh kuwi iwak ora kuat. Lawe. Kopi sosis. Kobe sosis. Mie apa? Mie tempe. Setengah ngono. Lawe tempe goreng, Bos. Mantap pokoknya. Jangan lupa bersyukur. Jangan mengeluh. Kalau bolong, oh. Bos lawe, Bos. Bisa iki, Bos. Oseng-oseng gori, Bos. Arek wak asin. Alhamdulillah. Terus sosis iki. Lanjut muat, Bos. Mobilnya wis teko, Bos. Hari ini kita muat bosku. Sawit batu semua. Sawit gede, Bos. Kilo. Gondolanya, Bos. Langsung pok-pokan selawe, Kang. Ngen sawit kae. Langsir, guys. Wes rampung, Lur. Tapi enggak oke-oke muatannya, Lur. Gua satu arang-arang kayak gini. Seperti rutin bener muat ngono kae 1,5 ton ae, enggak oke. Wong papat anggar 1,5 ton bener muat masuk akal bisa. Megane gak guyur ya ini wis entuk sak rit 1,5 wis. Ngetir traktor iki. Gas, Mas, yo. Iya. Iki sepeda traktor iki. Gorengan.
Oh, Eh, gorengan. gorengan ya. Tuh, gorengan. Terus. Up. Lanjut muat Mas Bro. Bedos. Wah, orang kagak luar. Sampeyan duwe YouTube ora? Ada HP ora? Ketik. Hah? Iki channel lek kafe ya sampeyan di ada itu. Apa di HP kene kaya petau. Iki enak paketnya ora iki? Hah? Enggak ya enggak kena didelok to, Lek. Contohnya enggak sudah. Oke bos, sudah selesai bos. Tantir 2. Terima kasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bos.